Wodofo medase ema kwaba edeba Adom TV dwumedi ayat ni Nkuranhyensem eso edin amjeso eye ni tekotego na said awunim no me no beto na muntuo mretia mu ahye hu nkran atu hofo ne enede atife sama me denam ne say define the changes you want in your life. Define the changes you desire. Una oni bebe abrabo apima beduro. Una oni bebe osikasem apima beduro. Una oni bebe apomodne apima beduro. Una oni bebe awade empo apima beduro. So you have to define the changes you require. And twa mo bi nkyere say we na achia we na enkoyie wankasa sinkonya for ye meeting wa abrabo mu wankasa na bisa ho say ehe e na achia ede na enkoyie ehe na ehia sakramu. Now emre do ese oto na ehia sakramu ni din simple say start adwuma foforo a bisa ho say how can I start a new business empo baby atia na enya kwambe so na mefa atu akoba bia besa afata mabrabo ameboy simple adwuma wo yo no na enkoso a kwambe so na mefa so ama madwuma atu mpon simple oware na mu nya da kwambe so na mefa na maware no empo ayekra behwe na mu ayede se namfo a no mbo kosata fe no nkoba na enya kwambe so na befa asakra unafufuo mu ebia na anwuma wotie mpo ena mpo nkrata wo kan no enhye wo nkran anwum ben ne krata ben na mekan a ana TV program ben na mehwe a behye me nkran sempo ebia na wo obi ada bia wo bu kompo hwe wachi na yoro wa kan na ano de ekoye na ano de ye me no na da bia oyewudie ena hye wakoma mu ehye wo tisi nkete kasa me jaisa medame ti ahwe na ano de ekomu na ma ne ehye fata ne na edemi akọ wochi ni papa mu ebia wo ye obi a wotu nsem jaja mu ye friend procrastination eba ne say baby bia matwan wo kyena ana de chi sen na I consider the mawo a say we decide say look I will stop procrastinating ebia wo de abraba wo be wuntimi nyi ntumu say wo de aka wo na ebubura de betu bia na obi na ayo it's not me eye maame eye busua me free mu eye kura me free mu say me ne pietetia you know. The moment you find yourself blaming others, you are ceding your life to others. Enti sesa wotimi ekese sa na ma we na otaya na empo obu wa wonia kuduro na ka kire won se me metimi ayade we na meyo abire bia obeyesa wo sesa abrabo mu eni baba wadwin proso. You see, whenever you start to think of change, there will be a voice in your head that will tell you the reasons of your idea is sounding somehow childish. And I'm sending him. Idea was obey jai. Enye we enye realistic. Na on the original maybe no can the okan. Hwe abrabo said the tia na tie. Said the na ekono. Si na be kono. Sa ene no efri obi ho if you wa dwen proso na aka wa hye. Nya me kan say do not listen to your toxic voice. Sa ene na ya catch you say see an ekono enye ye we dey realistic untimi nye sa ene no abrabo mo poison abrabo mo nkraduro. Everything is possible. Everything or anything is possible. Ade bia badwunu ho bia betimi ayo. No matter who you are or no matter what you have done in your past, everything can be possible for your future. And found nipa wo and found baby awugina simple wako school edu akire say wo de unko school and found the abedwene hu bia no, you can always make a change and become a better version of you. Mama fon to dini me en fra wo din fon bi me en kasa wo de aware enye ka kire wo say me metimi aye nneoma bi ene me hu kan ya dinkita hu de bia ede empompuntuo bebra abrabo mu a ya wade so be yie eye wo ne ye usuba na okasa ena ma wa wade enya wo de okuru ne oyire se mo sakra ne yemu de odo enkabom ni wo buo a kire mo ho a ba bia mo gina mo so ware mu aye ko no are bo be hwam
ɛyɛ wo ne yɛyɛ usuba ne suahunu ɛna ma wo bi de so usua enema ma wadwe mu do nyansa mu na ye bibi a sombo ma wo bi a akatua ebedoso abusua so da yepa ye kase so da ye so a create big ideas about your life ma wabrabo ehunu nyoma so a betima ye meso so dan kwa mama yo mama meso badan kwa mama be ye mpanimfo papa me dan kwa ma wade na manfo behwe so abɛware bie me dan kwa ma obehwɛ me akase ababa we odimu esimu esita wo kasa nyoma we a ɛbɛhye onkura mo apa kade a betima kyerɛ sɛ ane wabrabo bedimu asipi asita nti so da so afa ho don't be mediocre me bibini say ya na ekono da bi nyasa onyame wancha brabo mu mienu wo ma ye nyina nyansa say nya defo enema aka ya hye eye empo yesu ahunu yesubane ene empo atenka ye kenya ne abrabom so anopa na wan kenya ene gya atenka otoba ha entem so anopa na oyawdie ehye wo ma otoba ha abrabom so anopa na ebufuo na ahye wo ma wo han keke na ebufuo no eka wo hye wo so de emfa ho ne awofamu emfa ho ne awofamu nra ene eda foforo onyame ama omre foforo gina pi na sipi na kire won se ene so me wa kande bia betimi ayo na mabrabo ayekra behwe empo babia minnim adekra meyo no menye obi abisa na kwankire obisafo anyira kwanda obisafo anyira bisa obi ono so akwadre nyansa mu ya wonim ne owonim de nia watosi wo mu no ho obekyerew na empo wasua na de dimu kase ne se obeye wo somfo na se yempese be somo obi enti wo somo obi a wo sua ne suban na se nyina so yepese ya de hye prekope obeye o de hye a egina wo somo a be somo obi. You can only become a great leader when you are ready to serve others. Service is the key to leadership. Oh, and I mean, the person you're honorable to say, the person you're saying, the person mercy. Or sumpamu, and ye dear ewo. No matter where you find yourself today, no matter where you came from, no matter what name they gave you, you can always change your life to become a better version of you. And found a crowd who free, and found we hear a woman too more, and found we be free back. Ubetimi a sakra brabo, mina make catch a and found Bema or and then found a bar or no tiffy. Betimi a sijina say, yea, if you need that quay, near your nanny a jaya ya uncle yen, ye bida. If a person na candy a bit mayo, na ye fear more draw. Men trafako enyanim gwase metua na montuo apenyansa na adwenepa na me so mesinkete ape bibi de mensa ne mabrabo ayo kwan bi aso no me ye bibi e betimi aka obi akoma amanipa na nyame so mfaso a obetua me mfaso ne ka abrabo aye boy when you add value to yourself and to others it's your own benefit so wo ma obi abrabo sombo a ekoma wankasa tina meka no if you add value to yourself and to others it inures your benefit umma obi abrabo so ba mfaso ma no a ema wo abrabo eyeyi obi a eye bia no eye bibi ema so ba mfaso ma obi wanko wi obi ho bibi wanko se menya yanka wo ye bibi da suban bia di eye niye bi ema obi abrabo so ba mfaso ena ema onya ne yedie nti ne abrante na ababa wa oba ne bema nya wo ye bia no bisa ansa dia me ye nsoso no emfaso de ben na de be bere obi ya bi be so me so akwanya ben na de be ma obi ema nipa no ho asane no na ho ato no na me so me ho ato me woni a wogin wodin no wona montu a wotuye no ema amanfo ho to won ema amanfo nya ye die ena ma ebi kan won wo fa bi nkan abrabo ho osome pe bi age nia wo fa ma abrabo no wunya da wode wo time abrabo a obeti wo time ena wode odo ma abrabo a obeti odo wode adwumaden ma abrabo a obenya adwuma mfa so de ade to abrabo mu ono eno ena betwa wode nyansapa ne subampa eto abrabo mu a
utwa ne nobae aha na meja wo me da se woni metu na montuo we na ma me nam panimfo a wo so masene e wa Adom TV ya ase me bɔ mo din a meche metima bɔ din mamienu bi eye Babs Welbe Kampedu na Priscilla ona hye mi nkura bebiara onyame nhyira wo so a wotime hwe amie na adekyen se ne mesa ba mfie mu ahye nkran edin ya mje so ne nitakotego woni onyame entina